Il-Gvern għadda 300,000 euro lill-Allied Rainbow Communities sabiex f'Settembru ta' sentej oħra Malta tilqa' l-Europride. Il-Europride hija l-akbar avveniment Ewropew ta' persuni LGBTIQ li ta' kull sena jattira diversi persuni minn madwar id-dinja. Dawn il-fondi ingħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis li qal kif dan il-Gvern għamel diversi bidliet il-qudiem f'dan il-qasam. Il-koordinatur ta' Allied Rainbow Communities, Clayton Merċieqa, qal li pajjiżna beda jaħdem sabiex jilqa' din l-attività sentej oħra. Hawnhekk pajjiżna għeleb lil bliet bħal Rotterdam u Dublin biex jilqa' din l-attività. Merċieqa spjega magħna ser jinvolvi l-avveniment tal-Europride. Jkun hemm programm varjat, kif qed ngħidu ħajkun hemm programm artistiku kif ukoll programm soċjali u informattiv, edukattiv. Lantana huwa li nistiednu numru ta' attivisti mill-Ewropa kif ukoll minn Xtutna, minn madwar Xtutna. U noħolqu riżoluzzjoni favur igwaljanza iktar dinija. Il-Ministru Edward Zammit Lewis qal kif permezz ta' dan l-avveniment pajjiżna se juri kif huwa minn ta' quddiem f'dan il-qasam. Għal kif hemm pajjiżi madwarna fosthom fl-Unjoni Ewropea li għadhom lura f'dan il-qasam. M'hemmx dubju li l-Europride se tkun opportunità li nagħmlu statement, niskambjaw il-best practices u fuq kollox ikun hemm ukoll spin-offs ukoll ekonomiċi. Kienet xi ħaġa li hemm minna jiena u l-Prim Ministru tajna s-support l-organizzazzjoni ARC u dan is-support irbaħna anke lil bliet kapitali importanti fl-Ewropa biex il-Europride 2023 jiġi f'pajjiżna.